ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ka Omni Winter Beach Festival. Haka kat ar bat kat la terigu January ar hajar ar pusau. Hadangar balat East Khasi Hills District. Jingïaid Lynti juga kenhun jangi nongra jaga Dongmusa nak benta ka Meghalaya Games araja arpusau Tura ka Wanpoi hasor Nongstioñ benta ka sengi ka khat artri ukala lingkot ha ka bala pedang sngoba ya ketika kenhun da audisi haringkat ke DSO West Khasi Hills District hapo Anderson Higher Secondary School Upper New Nongstioñ. Ubak Garrett LSN Daik sulah pedang yang ke Dongmusa na ubak Bening Star Lingkoi ubadi Torch Ambassador kum kadak ban pedang sngoba bat ru ban sedang yang ke Jingïaid pait ba ban ra ya ketika Dongmusa hapo ka sor Nongstioñ ya ka bala shimti de langut kirang yele kai ka West Khasi Hills District. Las dang ya ke Jingïaid pait ba ban ra bat pin I ya ketika Dongmusa na ka School Anderson terter shanon ba bala shimti pat na non ba sa do way par urang yele kai ban ya terter ka sor Nongstioñ hadu market complex bat na market complex hadu NRL petrol pump kebre ka jaka pinkut ha ka audisi ula IT biang ya ke Dongmusa shuba lingkoi ban beteng ya ke Jingïaid sa William Nagar kat hadu Wanpoi Tura ka jaka pilong ya ke Meghalaya Games araja arusau. Dongmusa na ambassador yang ke Malaysia Games ada sau kena ke porpat la dap pendap dia kena ke relay juga torch na du nang say na po Anderson School adu ke poi hangal perform kepada po kena ke tong Nongstioñ tidak dap pendap kena kamah ni ke po dan IT biang ya kena ke Dongmusa IT Torch Ambassador Jong Spear.